Zdravo, da li možeš da nam se predstaviš, kako se zoveš, koliko godina imaš i odakle dolaziš? Ja se zovem Lidija, ja dolazim iz Norveške, ja imam 17 godina. Zdravo, ja se zovem Tamara, ja sam 14 godina i ja živim u Norvešku. Ćao, ja se zovem Teodora Ilić, ja sam iz Norveške i imam 18 godina, ili sad punim 18 za mjesec dana. Zašto učiš srpski jezik? Moja mama je iz Srbije, tako da mislim da je bitno da ja naučim da govorim srpski jezik. Ja sam htjela da učim srpski jezik zato što mi mama i tata dolaze iz Srbije i ja ne znam tako puno srpski, pa sam htjela malo da naučim, tako da mogu malo više i bolje da pričam sa mojim bakom i tekom. Pa, prvo je moja mama htjela da mi učim, zato što je mislila da bar nešto naučim, znaš. Da ne bude kad dođem u Srbiji da ništa ne znam i da ne znam da čitam ćirilicu. I onda sam mislila da je dobra ideja i htjela sam da počnem da učim. What was your first original idea to study Serbian, and have you visited Serbia? Yes. I have been visited Serbia 8 times now. And my friends, when I am on Zoom, want me to come. So I put up a picture from Avila background so that they can say at least I'm there. I have been interested in Serbia ever since 1999 and basically sympathized with Serbia very much since then. And wanted to understand and care for this country and pray for it. Da li možeš da mi kažeš nešto o sebi na srpskom jeziku? Da, zovem se Katinka, ja imam 54 godina. Dobro. I živim u Oslo, u Norveškoj i učim srpski sa Natalijom. Dobro, odlično. Ja se zovem Ingun Milovanović, ja imam 51 godinu i živim u Øyer u Norveškoj. Dobro, zašto si počela da učiš srpski jezik sa nama? Zato što je moj suprug iz Srbije. Dobro. Moj dečko je pol Srbin, pol Norvežanin. I putujemo zajedno u Srbiji. Now you need to put this sentence in perfect, in past, in perfect. Vi ste bili na moru. How you will make this sentence? Yeah, but how do I know who is saying it? It's not important. You can make with anyone. It's like interrogative form. Koliko si platio grašak? Yes. Ćao. Možeš da nam se predstaviš? Kako se zoveš, odakle si i čime se baviš? Zovem se Katarina, ja sam veterinar, imam 29 godina, ja sam iz Norveške, a moja baka iz Srbije. Hvala. Dobar dan, izvolite. Imate li breskva? Ne. Dajte mi i 3 piva i litar i po soka od jabuka. To je 500 dinara. Izvolite. Hvala puno. Doviđenja. Doviđenja. Da li ti voliš da putuješ? Da, volim da putujem. Mnogo volim da putujem. Sa kim najčešće putuješ? Putujem mnogo sa mojim dečkom. Gde ste bili poslednji put? Poslednji put smo bili u Norveškoj.
u našoj zemlji. Mi smo putovali u severne Norveške i u jugosapadu. Da li možemo da dopunimo sljedeće rečenice na osnovu teksta koje smo pročitale? Prva rečenica. Anina i Dušanova deca su kod njene majke. Jer u novom stanu ima još mnogo posla. Odlično. Druga rečenica. Ani se sviđa stan u potkrovlju. Zato što je mali. Bravo. Can we now try to answer the questions concerning the text? So, ko je telefonirao Steveu Bondu? Maja je telefonirala. Tako je. I Steveu Bondu. Super, dobro. Gde je bila Maja? Gde je putovala? On je putovala na Kopaoniku. Dobro. Da li možeš da pročitaš rečenice koje si napisala? Da. Tata je bio nervozan kad je Partizan izgubio. Dobro, tačno je. Bila je presrećna kada me je videla. Odlično. Lav na cirkusu je bio uplašen. Bravo. Moj deka je bolestan. Dobro. Ja sam odgovorna. Tačno. I on je baš dobar. Odlično, bravo.